Fest je jedini autentični festival crnogorski, da tako kažemo, i za opštinu Nikšić je to višestruko značajno. U poslednjih nekoliko godina opština Nikšić je i glavni pokrovitelj festivala. U poslednjih godina su uključili i Ministarstvo turizma. Izuzetno nam je važno da ovakve manifestacije koje okupljaju veliki broj ljudi svake godine i postaju praktično ona kultna uporišna mesta oko kojih se planiraju i posete Crnoj Gori i godišnji odmori budu i dalje prisutne i da se i dalje razvijaju. Za ovih 15 godina imamo podatak da je kroz Lake Fest prošlo 400.000 posjetilaca, što je zaista onako jedan podatak za ponos. Preko 300 izvođača je bilo, preko 300 bendova je nastupilo, tako da eto, možda je negdje Lake Fest i utabao taj put Nikšiću da je u ovom momentu kandidat za Evropsku prestonicu kulture. Nikšić se nalaze u finalu za titulu Evropske prestonice kulture 2030. godine i tome je mnogo doprinijelo to što imamo kvalitetno festivalsko ljeto u Nikšiću, ne samo ove godine, već i prethodne. Ove godine osim Lake Festa imamo i Beden Fest, imamo i novi jazz festival koji se dešavao prošle nedelje u našem gradu, imamo i festival Korzo, imamo otvaranje i zatvaranje turističke sezone, što je također ovako nešto što nismo imali prethodnih godina, tako da se trudimo da u svakom segmentu napredujemo iz godine u godinu, a to potvrđuje da je i posjeta ove godine nikad bolja u Nikšiću, što govore podaci naše turističke organizacije.